هنک روشنبیر دبیجن جیه کو موزیک هبه خرابی نکاره خاله بجیه بکه و هن فلسوف دبیجن جیانا به موزیک شاشه مجیوه که اکیبا پیلین هنری دبشین موزیکی ده هنک پرس آماده کرنه و امه جما مسته خوب بپرسن دنگ چیه و موزیک چیه و هر وکیدن که ام به هفره تماشا بکن برسف چی بون؟ دنگ پیلا فرکانسانه او فرکانس هزوان هي لزبون اوان هي هزا خوش مرکز دنگ دکر مرکز دنگ دبکو دنگ مروفکی به دنگ خزای به آن دنگ ولکانکی به لزبون خوشی جو اکسیژن پیدکرن اکسیژن لیتنه به دنگ لیتنه یعنی اگر زنگلک آن البامه هر ثانیه جار که لیده اموی درباسی شوشه کیکن و بایه جوی شوشه بکشینن دنگ نماتیمه لزبونا دنگ 343 متر ده ثانیه ده 1224 کیلومتر ده ساعتی ده یعنی اگر جی کی تقینا که مزن چه بو لعین جیوی مروف دجی دوی دنگی گداری کن لمروفین کو دوری جه تقینه 1224 کیلومترانه و پیشتی ساعته که وی دنگی گداری کن دنگ جبو مروف تایبت من دیوه چنه انا دنگ چه پکتی دنگ جه فرکانسه مقیاسی ویجی یعنی قیاساوی هرتز و کیلو هرتز مروف وی فرکانسی جه 20 هرتز تا 20,000 کیلو هرتز دبیسه یعنی گوه مروفا کمی 20 هرتز گداری ناکه و زیده تری 20,000 کیلو هرتز گداری ناکه اف نایوی واته کو همو آجال آن تشتین لسر روی عرده دجین بن دنگ و جور دنگ یعنی انا بن 20 هرتز ده جرد بن دنگ و جور 20,000 کیلو هرتز ده جرد بن جور دنگ اف جیش بر مروف تنی بن 20 نابیسن و جور 20,000 نابیسن جبولو کرن بن دنگ و جور دنگ لان نایوی واته کو همو آجال آن تشتین لسر روی عرده دجین و وساد بیسن هناك هنا قال لك جمارين مزن الجوردن دي بيسن وهناك عجل هنا قال لك جمارات بن دنجر دي بيسن لا تايبت من دي مروفجي افن ام الشرك ارن بيج الموزيك وتشتي نجري داي انسان انا نجري داي شانتي موزيك انا برسفن فاتشتانا بيجومان دوي نبرسفن تقز ان نبرسفن مطلقا جبروي مروف دبكو برسفا خوشي برسنا آفابك بگومانا من كو مروف همو تشتين كو تيدا آفرينريا مزن كرنه دبيم هر تشتيوي يعني جالك تشتينوي جي خوزاي هاتنا بر د ليكولين داروين ده داروين جي مروفين بلكي مروف يكما كو او بيشفتشونا بيولوجي ليكولين كريه عن تطور الأحياء بحث عن موسيقى ومروف دقيقة دبي أوجي قومان الباوي مقوت يعني تشتمي مطلق تننا دبي از قومان دكم كو مروف دسبيكا كو خست موسيقى بك آن بستري جتا رافيا چما برگم سه سده من سرکش بو آوابونا موزیکی هنه اوین نسل زواج شر و کار روزانه داروين ويدخل بن سياق اوين ونسل يعني چاو دبي جبرگو انسان سر اسس باندوري رابويه يعني مرد خوازه باندوري لآميبك مرد خوازه الجنبك آجال نير خوازه الآميبك ديتكو سلاحك آن آمورك ناف دستي طيراد هي اي نير زو بي باندوري الآميبك دفرد داروين وي گريده ده مروف كو مروف چاوا تطور خوي موزيكي جور بر
داون جویش درباز دبه اسکارم بیجم جی کو یک جسدمین دستهلاتداریه دستهلاتداریا میر یک جسدمین وی کو میر بریاجنه آمورا هزه خسناف دستی خود او جی موزیک یعنی لی تنه بس کو ام بیجن او موزیک آننا آن موزیک چیه؟ دی ساعت بیجم تشتی من از بیجم نمطلق نرینن دبکو نرینن دنجی تکن سر لجبو من کو از بیجم تشتک هی ناوی موزیک دوی 4 نقطه اساسی دندری دابن یک تون دو ریتم سه داینامیک 4 رنگ تون او دنگ ریتم او دوران دنگ داینامیک او هسته دنگ رنگ دنگ بگشتیه دکاره بیجه وک چیروکه که تون تیپه ریتم گوتنه داینامیک هواک آن جمله رنگ چیروک بگشتیه چکرنا موزیکه آن موزیک آوابوینا موزیکه و آوابوینا چیروکه که پر دشبه اف 4 تشتین مبناف کرن تون ریتم داینامیک رنگ دما یک جوان کم به باورم تشت او تشت نماده مینه موزیک جبرگو موزیک کوراهی خوده جوا هر 4 تشتانا بکته بگومان لهمو دنیای چه رنگ و ریبازین موزیک نه چه بونه سدمکی ویل سر عردی هی دی موزیک ده و دیروکا موزیک ده هر دم افته ناسی دما تشتکی گرنگ سر روی عرده چه به باندوره که وی سرکل سر موزیک چه به که گوهرتن مزند موزیک چه ده میناک جاز کلاسیک پاپ روک و هر وها ناف گلکن یعنی لافگش سدم یوان هنه یعنی تشتکل سر روی عرده چه بویه شکل وی ولاتی چه بویه هنرک آن موزیک آفراندیه لکردستان رو جوده جبرگو بندستی پر زیده بول کردستانی دجمنه ما گلک خورد بو پر دخواست ما بیدنگ بکه لکه کردستانی ریبازه کی دن آفراندن کو نتنه بسترین یعنی هم که بحثا دنگ بیجی بکن نابه کو هم تنه بحثا دنگ بیجی بکن دخالا موزیکه ده جبرگو جبو من آن جبو گلک آجی موزیک نتنه دنگ بیجی نتنه موزیکه یعنی چما دنگ بیجی دوی هیزا خود ما جبرگو دیروکه بارک آوید سرملی دنگ بیجا بارکی پرز گرام بو جدنگ بیج دهات خواستن کو نتنه بستری جدنگ بیج دهات خواستن کو چیروکه که بیجه دیروکه که بیجه جبو وسا دما تو کاميرا الباته تنبه کامیروان الباته تنبن چیروک نویسک الباته تنبه و تو بخوازی چیروکه که بینی زمان وقت دنگ بیج افتشت پیوسیای انرژی کی نه نورمال هی يعني دمكو تو بحثا بور تا بلا فايتكي اف وصفه اف انرجيكي نهندك جوي هنريت خواز او هنر چبه دنگ بيجي بن چبه جبرگو بار لسر دنگ بيجي زيده بو و گرام بو دنگ بيجي بو تشكي جودا د کردستان دی یک جبرگو چیروکا کردستان تیده بو دیروکا کردستان تیده بو وصف تید خورد بو جبولو دنگ بیجی بو نتنه بنگها موزیک جنا انا موزیک جنا بشانسن کو دنگ بیجی بنگها می اساسی يعني حاجه بخواز لا جبو كردكي دنگ بیجی بو بنگها شانو بو بنگها سينما جبرگو تصور تید پر
تصور بجانا پر دكت يعني ديتيل يعني دكت دتاين او جبو چه هنرمندی به تشکی پر يعني ماتريالي کی پر گرنگه يعني بشي دنگ بيجي شبو از بمزه بيجن بشي دنگ بيجي ما خوانداك چا ما خوانداك نه خوازم كلاسيك جريزه باقفم يعني خوازم تشتا بينم زمان انا چه هنرا ببنگه يعني جبنگه کی نزلال آوا ببه بگمان عمري بكرت كن بشتي دنگ بيجيه قالك جارا هولدانن کو لكردستان ريبازن موزيكي جودا آوا ببن آن هاتن چكرن ये हरी लबरचाव शेस्ती दस पे करन लेकोलिन जुलो बेहतर लाजम है लास्तने दुखाजम मुलो बाले बखشينم سر او دم هری انا مثل مروه ما میناک يعني مروه انا كارن لو دم گداری کنج برگو گهل کنن من دو دم در کتن اش تحسين طابق تا محمد شيخ تا محمد عزيز تا قالك يعني الرجل الباشور ليه شما او ما عندنا ما وقت بيجي از دبیم جبر کو بنگاه خوی بهز نجدنگ بیجی گرتم چه هنر او شورشك يعني او دما شورشك دما تو هنر خوی اساسی شکلی برد دیو شکل کنو آواد کی يعني تو شورش آواد کی شورشك هنری آواد کی رنگ کنو تتینی رنگ نو د موزیک ده دم وقتا نوبن و بباندور بن شورش لبسر نكتن يعني حتى آسك بسر نكتن يعني نمان من نقول از دبيجم نمان اساس وقت دنگ بيجي جبوش نمان دبيجم بلكي يعني جبرگو هي بنگها وي رسنت نبو يعني بشتوي ديسه ده هولدان شيبون دنودي ده جي هولدان شيبون لنمان ما عنده عين سبب مروف بوسا نازكه دزويسة سالي ده هنر چاوبو هنرين ايه بهنرا بري خوبان دور نبون فلسفه چي تبيجي وعلم چي تبيجي فلسفه چي فلسفه دبي اس برسم دما ما برسفك جفي برسير ديت او برس بوچه بو علم دي برسفك بو علم جبرگو ما فهم كر اذا امكان طوري علمي ده بير بخبت موزيك جوسا نابت برسك تبري تبرسف ندابه وتبخوازي تشكي نوافا بكي تشكي بي بنجهتنا يعني حقرت بي بنجه ترابو بي قمان روش كيج روشا بيبقى ده شورش چيبون هولدانين كو شورش موزيكي وهنري لولات چيبن قالك چيبون دبيجم 1960 ده 68 ده قالك هاتنا هافتن بشتي هفته نودي ده باندورا شورشه ورخصني قالكي لسر موزيك هبو لا او موزيك نمان ما يندا وقت بيجي چما جبرگو هيزا خو يكم مرو بسر باخف قالك ساعات خو يكم هيزا خوي راستي ج وك تكنيك ج وك فكر ج دنگ بيجي نكرتن ياد دوا نقطتين هذه دنگ بيجي هنا يك جي مقوت وصف چيروك انرژی گلک دهات سر دنگ بیجی کو واتش دانا بیجه او نقطه هزه جن دنگ بیجی پیدا دمون لستان آنو آن شکلی آکو نول سرته گوتن پیدا نابن از نابیجم بر هر کس به دنگ بیش بس نابتو گاوا باویجید هنرا کوریده بی کو تشتی اساسی فهم نکربن جبر گوتی درو که بسکنی و تی نماکاری تشکی آباکی مجمع موسى محمود برازي برسي براستيجي ما برسفين گلك بالكش گرتن امينها همان پرسان جما موسى سرحت زانا جي بپرسن كان بنيرن ما موسى سرحت جمرا چه دبيجه تشتكو امجيرا دبيجن دنك تشتكو نديت باري يعني تشتكو بناي ديتن دسو خلي ناخي نا يعني تحيز ناكي بيلينكو مولكولان دكن حركته دناف هواي ده تبي جرى هواء اكسجين لازم اجبركو حركات بك بيلينكو او مولكول دكنا حركته دجهنن جوه مرف
هلبت او پیل بگلک تشتا چه دبی دبکو لرز عموره کی چه بی دبکو جدنگ آوه چه بی دبکو جو دنگ بلکه نفس انسان چه بی گلک باندورین هنکو او پیلن لرز چه ببن مولکولین کو هوا لدکه وکا پیلکی دگینه ما و مجی ما بریار ددکو هنک فرنکانس geçtin mi le bandora denk tişteki cüda mijareki cüda yani dama am bebejim bandori denk li ser insan ku mijar insana de betişteki din yani minak yek bandori stranaki li ser insan bandoriye yani ya tane melodiyek tane belki ritmek anji belki bandoriye tane dengek li ser insan ev duguhere gore çi duguhere گوره فیربوینی انسان گوره خویی بوی تچوا خویی بوی تچوا مزن بوی تچه فیر بوی چاندات ناسنامات آرنیگاری کتو پیرا مزن بوی یعنی جغرافیات تچیایی دشتی هوای کتو تدا مزن بوی تربیه کو اخلاق کتو تدا مزن بوی گور وانا باندوری دنگ دگوهره یعنی حتی معنی داینا تیا جیانه تگیشتنا تیا جیانه وانا همه مجارن باندوریا دنگ چاوا لسر انسان دکن همه اوکن یعنی همه رولا خود لیزن جبروی اف پرس گلک برفره یعنی وکمیناک سترانکی کردی سترانکی دنگ بیجی دبکو من بگرینه دبکو پربل من باندور بکه اما دبکو کسی اوروپی لی باندور نکه یانجی سترانه کی مثلا میناک فاوریتی بلکی دنیا خرابه که لیکی کرد وک ظلم ببینه یعنی آمدیه کی بلکی وک ظلم ببینه ها هنگ جدنگ هنن گشتی مروواهی باندور دکن مثلا هنگ دنگ بیجی هنن بلکی لکو در دنیای دبه بلا ببه بلکی انسان جی باندور بن یعنی دنگ هنن بلکی یک کس باندور دبه دنگ هنن میلیون کس باندور دبن tabi ev tane jbo dengi insani ne jbo her ve belki insana ki dengi ave guhdar bike ilham verevi belki helbesteki binevsine insan ji dengi ave verevi belki kalabalık ki vi vek rahatsız bike yani minak yani insan he dengi kalabalığa bajar vi acizdeki insan ji heye o kalabalığa bajar jira xoşte yani eğer mesela gunda jiyan kiriye jiku insan kemin jiyan kiriye ev dengi bajar vi aciz bike bu her vekidin o her vekidin yani gellek sedem haneku دنگ چاوا لسر ما باندور بکه هلبت دمام دبیجن موزیک گورمن ام بحث انسان دکن یعنی عجب تشته نگریده چانده بی آنجی تشته نگریده جواکی بی مرف ده کاره جره بیجه موزیک گورمن مرف tam نکاره جره بیجه موزیک yani جبر موزیک وکا پیف yani وکا پیف belki yani tam ulo nabe bersiva ama vaka peyv işte peyveke yun de gotin peyveke Yunaniye işte musika te yani periyin kud goheme da piste dik. Te mani yani periyin kud gohete da piste dikin. İlhame yani. Le de meda müzik yani melodi jiber mesela bebe müzik çent iştin gerekin. Mesela ritim jera gereke ne ulo melodi gereke çiroke ki vi müziki gereke هنک پیوانی خواه هنن یعنی ناکیو نوان همه پیوانانا اما یک جی پیوان جی چیروکی که خواه به چیرو گاوا دکه و ناف پیو دکه و ناف ادبیات دکه و ناف او دبتشه که انسانی یعنی ریتم به سر خواه مثل دلوپکی آوه تک 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 وره خواره او به سر خواه تنکاری بیجی جوره کی موزیکی او خواه زایه ده هر که تیده هدفه کی تیده آرمانجه کی هی عجب یعنی جی چوکه کی لسر داره بلکی سمفونیه که لدو خبیله هندی دنگی خوش به اما مرف دکاره جره بیجه موزیک یعنی موزیک تشتی که خواه عاید جواکیه یعنی گردامونه خود جواکی دوه هبه یعنی دوه هدفک تیده هبه آرمانجک تیده هبه ناواروکک تیده هبه چیروکک تیده هبه ادام ام بحث وانتشانه دکن ام بحث چاند دکن یعنی بحث تشتین عاید انسان دکن وکه مینا مثلا اف تشتی که هلبت خوازایرک تکیلیا خواهیه مینا کس دبیجم نان خوازای دا کفره هنه حری هنه و هر تشت همین ماده هنه
اما اف نا بنایت کو ام تدانه اف خانی کو ام تدانه تنه یعنی خوازای چینا به عید انسان بخواد چه دکه تشتا کو ام دوین چاند تشتا کو انسان به دست خود چه کلیو تشتا کو انسان معنا دایه یعنی موزیک جی اگر به دست انسان تی افراندن فرموله دبه دکه ناوا مترون دکه ناوا işte sisteme ki و معنا داینا وی چه دبه به شکل کی yani bu vatadayna وی چه دبه و او vatadayn marubandordu ki او çağ ام دکارن بجن تشکی عید انسان یعنی جبروجی اگر ام دبیجن موزیک ام بحثا مروف دکن گلو دست پکی بشین هنری چا دست پکرن یعنی herkes تشکی دبیجه هلبت نهات تجربه ساما بپرسه و بیجن دست پکی لسر دیواران لسر شکفتا رسم هنن وکا دیروک وکا آرکیولوژی تشتن هری کevin هاتنه دیتن رسم جبروجی او چا رسمه تنها شانو گره بپرسه ببیجی دایکا همه هنرا شانوی تو موزیسیانان بپرسه ببیجی دکسپیکی دنگ هبون و ت گووندگره بپرسه ببیجی دسپیکی حرکت هبون دنگ جیتن هبون اما ما گوته اگر ام موزیک یعنی ام بشین هنری ام هنر تشتی عاید جواکی ده حسبینن معنا داینو و سر اساس پیوستی جواکی ام رول هنر باردکن و ناو هنر دا بشه موزیک جی او چاق ام دکارم ببیجن هنر و جواک بوین پارالله یعنی به هفره دست بکرنه و از اولو تخمین دکم بشین هنری همه به هفره دست بکرنه یعنی نه موزیک دست بکر شانو دست بکر işte falan نه از دبیم mesela ben bifkirin tamam arkeolojik tiştin henin yani tiştin hatine ditine tiştin ilmiyenin nizam falan blur hatiye ditin nizam çana hazar sal ömrü xaya u pivani wi nota jver haya jvera u nizam ji hasti timsaha amure ki hatiye ditin u nizam jver haya jvera henek alav hatine ditin işte hareket hebune u ser divara rasm haya der rasmda insan govende digirin u falan tam bana hamir rastın ama dema marv وانا وكا شيروفا بكي از دبيجم حمد بهفرا دست بكنا يعني باشين هنري دست بكي او قاس ذاتا هنرا دست بكا جواكا كيفن دست بكي او قاس بلكي نبر فرح بنا يعني او قاس نه دابش كيريو بيكون مثلا در انسان قبا در دور وي اگري دانس دكن نه گووند دگرن حركات دكن يعني تدا شانو هي تدا موزيك هي تدا ريتم هي تدا انسان صورت خو رسم چه دکن و شکلات چه دکن و خودش بینن هنک حیوانان خودش بینن هنک تشتا چیروکی خود بیجن سرپیهاتی دکن ج و حتی مرف دکاره بیجه اصلا بشین هنری پرورده دست بکی بلکی ماموسین دست بکی جی هنرمندن بلکی خداین دست بکی هنرمندن yani kesin ki rasti avadikın maneviyat avadikın der doğru bir de ritüel çe dibin insan der doğru bir ritüeli komiser hevdike dibe belki tiştin piroz in despeki buxa huner be beşin huneri hamib azulu tahmin dikim yani ihtimal ki mazın beşi huneri hamid despe bevre despekirin her çu civak mazın bu gund avabun gund bun bajar mazın bun peda huner jinav xada dabeş bu yani beşi müzik hali xo beşi şano hali xo govend hali xo hali xo resim hali xo peker sazi ve her vakidin والسينما ذاتا شورش الصناعي يعني هنر كينويه وحمه هنر دنا واخد ده حسبينه هرينويه اما بشين اي دسبيك سركه از دبجم حمه بهفره دسبيكرنه وچقا جواك مازن بويه چقا جواك كومبله ولو چه دبجن شاخوي مازن بونه به هنر راجي شاخ هنر مازن بونه حتى موزيك مثلا بشت باشه خد جي وقتيه اما تمامي جي ام بنيرن بشين هنري تمامي جاف نفقت يعني ت موزيسيانا كي لسار دكي بحث بيني حت او شانو جريت نبا وكم بمينه شانو جرك شانو موزيك تدا نبا وكم بمينه يعني جنب بجن دما بيكر ساز ملوديا خوازه يعني ملوديا كي غدار دكي الهام تي ودنفسينا درسمينه اني چيروك كي بي چيروك مثلا تشتي واني حمي yani tişevane hevpar şirik divirda çiye çiroka ku pe çe dibeye yani çiroka ku huner
تê afrandina ye, çîroka ku huner tê çêkirine ye. Ji ber wî jî ez wilo texmîn dikim yani tabii ne sedî sede ama gorê min ez dikarim bêjim beşên hunerê hemû bi hev re dest pê kirine û ne tesadüfe lewma sînema ew qez balkêş ji ber hemû beşê hunerê bixware dihewîn. Îja em bandoriyên li ser müzîkê bikin yani me got di beşê giştî de çawa civak mezin dibe pêra beşên hunerî jî mezin dibin helbet serpêhatiyekî müzîkê heye yani dîrokekî müzîkê heye yani heta belkî ji dema newrîtîkê heta dema dengbêjî û heta îro roja me helbet gelek bandorî li ser müzîkê çêbûne yani gelek tişta müzîkê bandor kiriye û her wiha müzîkî gelek tişta bandor kiriye. Yek jî mesela destpêkê xwezayî me got însan xwezayê teqlîd dike ji xwezayê digire destpêkê piştre mana dide gor xwe şîrove dike û tiştekî ji gel xwe ava dike. Ji ber wî jî müzik jî wilo yani müzik jî gelek bandoriyê xwe çêbûne bandoriyê çawa weke mesela erdnîgarî li serê xwe bandorî li ser müzîkê dike. Yani frekansên me got hawa pir giring yani hawaya sar, hawaya germ, deşt be, cuda ye, zozan be cuda ye, çiya be cuda ye. Ew frekansên ku derbarê mesela ew frekansên ku cewê ku ortamê ku digerin yani ew cî ku belav dibin helbet pir bandora xwe ye. Ev weke xwezayî bandor yani mesela cîkî avî be, cîkî şilahî be, cîkî cuda be, cîkî zuha be, cîkî ba hebe û her wekî din vana bandorên xwezayî ne. Helbet belkî heta rengîniya wî xwezayî yani mesela bêje rengê xwezayî çol be, rengê xwezayî kesk be, dar bin, berf be evana jî bandorê xwe li ser müzîkê hene yani. Weke hêst ne tenê mesela frekans mesela weke hêst em behsa müzîkê dikin tiştên somut diherikîne tiştên ne somut tiştên yani razber jî diherikîne yani enerjî diherikîne müzik ew qas hêzekî xwe ecîb û xerîb e yani ew qas bandoriyê xwe û ji ber wî jî milekî xwe pir îzafî yani milekî xwe ilmî ye yani meriv dikare mesela pênaseyê ilmî da bigê hev lê milekî xwe jî pir şîrovê re vekiriye ji ber têda hêst hene têda hîskirine ye têda heskirine ye têda cûr be cûr têda tiştên cuda henin. Îja milê xwe din müzik li ku derê çê dibe li kîja mesela nav gundekî de çê dibe bindarekî de çê dibe xurfekî de çê dibe odayekî de çê dibe serê çiyayekî çê dibe çolekî çê dibe ser avê çê dibe li kêleka behrê çê dibe êvana hemû bandora xwe li ser müzik yani cî ku çê dibe bandoriya ku müzik çawa çê dibe dike ev sedî sede yani. Haman demê ev bi vêya re girî de îja bandoriyê baweriyê li ser müzîkê heye. Yani mesela em bibêjin İslamiyet cuda bandoriya xwe li ser müzîkê kiriye, Xristiyanîtî cuda serkar kiriye, nizam Hindu cuda serkar kiriye û her wekî din her wekî din. Yani dîrok, zakîra dîrok tiştek ku em dibêjin zaten müzik an em dibêjin mirov, em dibêjin çand wek zakîrekî civakê digê me îro em ji xwe re ji wê hewzê hinek digirin lê müzik ji wan merheleya derbas dibe yani mesela çanda ku wî civakê jiyan dike helbet eger müzik gor pêwîstiyên civakê çê dibe civak jî gor pêwîstiyên xwe û gor şert û mercên derdor guhertinekî bandoreyekî li ser müzîkê dike her wiha müzik jî bi vî şeklî bandoriya xwe li ser civakê dike yani têkiliyekî dualî ye. Meriv dikare ji bo müzikê ji bo bandoriyê wilo Kurd helbet bersif pir berfire he ama dema we pir Kurd em dikarin ji bo bandoriya müzikê û giştî vana bêjin. Mêvanên meyesîyemîn mamoste Delîl Mîrsaz e. Deng çi ye? Bandora deng, müzik çi ye? Dengbêjî û her wekî din. Niha deng tiştekî ku mirov wele navekî taybet lê bike bi nerîna min nîne. Deng wekû pênase wekû wesif ew hem ji bo însan hem ji bo hemû rewandarên ku di dinyayê de heyî tiştê ku guh jê re hatî wezîfedar kirin ku dibihîse
وكو تشاف جبو ديتني جوه جي جبو تشتي كود بيستا او دانجا يعني جبو دبيجن دانك نا تشيا يعني وكو سلبت بشرى انسان هاتنا لسر اف تشتي كومو جرا قلتنا دانك تشتي كو جوه وكو تشتكي وظیف هدار کجبه هاتی اقدار کردن انسان هاتی لسر کار کریه جرا پیوان چه کرنه هلبت تشتکی مادیه یعنی ولی پلن دبیجن زبزبات جرا دبیجن پلن دنگ یعنی پلن ابنا انسان هاتنه اف پلنا دابش کرنه ایدی لسر هندک دبیجن تایبات ادوار 25 پیوان وقتی جرا او کرنه همی دنگیه هر تشتی دنیای دکوهی دوا 25 د چارچفا 25 پیوانه دا هاتی قالب کردن ایدید هندره ویدا دنگ دیگر افتش کی باکو زانست یعنی دنگ کینگ دبا موزیک عجب هلبت پرسکه هنکی ولی مروف چهار سر کار بکه چهار شروع بکه یعنی انسان هاتی لسر وکو خازا تشت پیشوازی یا گند گه دنگ را افتش تکو مجرا گوتی دنگ گه چاوا دویسه انسان هاتی لسر کار کرنه وکو اب پیلن کو هایی جبوی گه چاوا ساغلم ته گه لسر وی جرا قالب چه کرنه جرا پیوان چه کرنه یعنی تشته در وی و قالب اف پیوان کو هاتنه چه کرن وره گه فالشه ده تونه اجار ده بجن این نشازه یعنی گه قبول ناکه خوش ناته گه یعنی خوش ناته گه جبر وی اف دنگین کو لسر پیوان ساغلم ایکو گه جرا پیشوازی دکه مروف تکانه جرا بیجا موزیک اف آلیه دی تشتی کو اف دنگین ده دنیای دکو هایی دنگ همی تشتی دنگ خوازهای دنگ آوه دنگ چویکا دنگ انسانا استران وانا دما کو خطابی روح دکه هینجی مروف کانه زیده تر بلکی یعنی وکو موزیک کاره به بیناسه بکه چما نه هلبت دنگ جبوی هر روانداره کی دنگه فقط جبو انسان ده به موزیک جبو هر کسی بلکی نا به موزیک انسان ناولی کریه که اوا موزیکه دما اگر انسان ناولی کریه و چقدر زیده جبوی انسان و گوه انسان زیده مروف کنه شروع بکه و پیناسه بکه نجبو همو روانداره کی جبر وی روح مهمه یعنی ده انسان دا تشتی کو او دنگین کو خطاب روح دکه یعنی مروف وی پرزرال مثلا جرد کاره ببیجه موزیک او اگر مروف هنکی شوین دا وگره وکو زانست مثلا انسان دنگ کود بیسه مثلا دنگ یکی کود بیسه چیه بیوانین کوش بود دنگ هاتنه چه کرن انسان کینگ بیستیه او تون هم وکو ریتم هم وکو تون مثلا از تکانه مسواله بینم زمان از بجم زاروک زکی دایکا خدا وان هر ست تا بیسه جاره یکی بیسه یعنی یک وکو دنگ جاره یکی بیسه بنیارین من دنگ دل دایکی دنگ یعنی هلبت دنگ یکی اوه دنگ دل یعنی اف دنگ دل ده سیتش تا اکو ده موزیک ده هاتنه پیوان کرن هنه مثلا یک بری هر تشتی دنگ که انسان ده هندر زکی دایکا خدا دنگ یکی بیسه یا ده دیه اف دنگ تونکه یعنی تونکه نای گوهرتن دنگ دل هر دنگ دله جرا گوهرتن تنه یعنی اف زاروک بلکه که چند ماه نه همه هندر زکی خدا دایکی خدا ما هر وی دنگی دی بیسه تونکه یعنی تونکه ساغلمه فرد بی بچوکی هین وکو باکو غریزه یادن وکو ریتم جی یعنی اف لیدانا دل او جی وکو ریتم تگوه مثلا تگوه انسانا یعنی ندوره اف انسان کواتن لسر پیوان موزیک شغلینه لسر پیوان گهدار کرنا گه شغلینه یعنی نه مثلا ام زیده نزان مثلا گه چما جو تشتی را عجب دبی داتونه چما گه جرا دبی جا فالش
یعنی اف کداری واتی که پیناسایی کریه هلبت و خازایی دگوه انسان ده هی یعنی مثلا مروف تتا دقت که کسین کو موزیک فهم ناکنجی مثلا دما کو دنگک ته گوهوی او دنگ به گوری تون موزیک فالش به تصدق که روی انسانی ته گوهرتن یعنی نخواست ته گو دبی اتش نکی نخواست بیسم رغم کو موزیک فهم ناکن موزیک نزنه تون موزیک نزنه ریتم نزنه تشتکی جوان نزنه اول سر نشغلیه بلکی نبیستیاجی فقط تشتکی دنگکی دما کو فالش ته گوهوی هم یا گوه خود کرده یا تی روی ته گوهرتن یا جی خویه کو گوهوی او دنگا پیشوازی نکریه یعنی کن مروفت کنه ج دنگ کو ساغلم یعنی دنگ نفالش را دنگ ندتونه را وان را مروفت کنه بیجا موزیک لی اما اگر یعنی تبه وکو راستی اگر نه انسان پیناسا کرده همو دنگک تیدا تونه موزیکی های اف راسته یعنی لی اما ادبیجا مروفت یعنی حمیه را نابیجا موزیک یک دنگ کو ساغلم بگوری تون موزیک او گه هاتی عیار کردن یه دیگه یک خطابی رح انسان دکه مروف کنه جرا بیجا موزیک نه بگمان موزیک وکو مگو تشتکی وصایه ایدی به انسان را جدایی کده به اول راسته یعنی دما که مباسی هندری ذکر دایی که کرد لیدانا دل دنگ دل تون و بحث وان کرد مروف کنه اوسا پیناسه بکه که به انسان دایک بونا انسان را تشتکی بناوه احساس و موزیک هست یعنی مروفه کنه بیسه یعنی واد کنه و خاله بینه زمان لی دبیجن بیا یعنی سروشت خوازایا که انسان تیدا جیان دکه باندورا و لسر انسان گلکه یعنی تن میماری نینه همو آلین جیانه یعنی بنیاری نامن همی آلین جیانه یک انسان تیدا جیان دکه باندورا و لسر انسان دبه یعنی شبرکو بری هر تشتی د انسان دا تشتک های جارده بجن موزیک یا مرو کنه جارده حتی هنر نسی انسان کش دایک دبه گلک انسان تشتکی نوه هنر های یعنی لی هر کس جان خدا نکا در برینه نکا جارا کار بکه یعنی جبروی باندورا 4 دوره لانسان گلکه مثلا آواهی یاد دیه مثلا گند اگر گند به جی کلی جیان دکه داشته یانجی جیایه مثلا لی آب هیا تنه یا جی زوایه صحراء بیابانه یعنی من یارین آمن باندورا وانا همی لسر موزیک چه دبه لسر یعنی کسی که کاری موزیک دکه لسر موزیک وان چه دبه یعنی کسی که موزیک دکه جوان دنگین کل دردورا وی هیا گلک تشتاد آفرینه او پیرا روح چه دبه یعنی هلبت یعنی پیناسای موزیکی باس روح دکن اگر جرح آوا دبه جرح کی زندی آوا دبه و چاقه اف دردور باندور آوه لسر روح گلکه جبروی روح بگوری ویت عیار کرن او روحی کتی عیار کرن او موزیک چه دکه روح چا باندور بو مثلا به آواهای چا باندور دبه مثلا به جیا چا باندور دبه موزیک که به رنگی چه دکه مثلا مروف کنه مثلا هنه که مینا کابینه مثلا امنا مثلا روجاوه کردستانه نه مثلا تل گهداری موزیک افرینه بکه گهداری آکوبانیه بکه گهداری آجزیره بکه ده هر سه رغم گوگل کی نیزی هفن لیش برگو هر هریمک 4 دوره اوه خازای اوه جدایه جبر ویجی موزیک ویجی گلکی شفته جدایه لی اگر ام بحثا کردستانه بکن ام تشته گلکی جدا ببینن مثلا ام موزیکا بوتانه ببیسن موزیکا سرحده ببیسن او موزیکا دشته مثلا بریا ماردینه ام ببیسن مثلا باندور اوه لسر دنگ لسر موزیک گلک لسر قرک گلک سر گوری گلک مثلا یه چیایی ام بجن ولی کالاندن آدنگ مثلا کالاندن تیدا چیایی پیلن کالاندن آدنگ تیدا گلکی کورن و گلکی به پیلن مثلا ای دشته نوسه
مثلا لاسترانبيجي بريا ميرديني بنرا حتى يقامشلو مثلا ولي مثلا تلدنگ بينجا واندنرا بيل جالكي سادانه نکور نه پیل مزنن پیل گلکی بچوکن بگوری داشته هاتی چه کرن جبروه یعنی از وانا همی بروح واقعی دادم یعنی انسان لجیکی جیان دکه یعنی برسوا او بو یعنی باندورا دوروبره مثلا سر موزیک چه دبه سر روح چه دبه و او روح جی موزیک کو چه دکه بگوری او باندورا کو لچارجوفه لدوروبر لیاتی کردن موزیک او صد کاره با آفرینه باش این هنره به هر دست پی نکردن یعنی لدو هفته هاتنه اول راسته یعنی نه اگر ام ل پیشکتنا خازای انسان بنیرن مثلا بنیرین آمن دنگ این کی پیشتر به یعنی دنگ ایش بری رسمو چما شبرکو موزیک کینگ هاتی چه کردن پشتی کو دنگ یعنی موزیک که دنگ هاتیه کینگ دما کو انسان دنگ فهم دکه دما کو وات هده و دمه دکاره وکو موزیک و وکو تون سر کار بکه اگر فهم نکه نکال سر کار بکه کینگ دما کو میجه انسان کتیه کار یه او چی بیم لی اگر کومیجی چه نبوده یعنی کومیجی نشغله انسان بلکی نکار بزیدت تقلیداتش دا بکه تقلید جی کرده پرانی به دنگ گریه دبه کو رسم جی وکو چیز وکو شخد کرن احتمال بیجی هاته به لی بنیرین آمن دنگ گلکی پیشه اکو پشرا بیا موزیک و پشرا یعنی به کار هاتنا میجی انسان را لسر خلقکاریا هنر جدا هاتی کار کردن یعنی البته خلقکاریا هنر گشتی هنر جی جاگدن انجام آوی جراستیا خازای هاتی چه کردن یعنی انسان هر تقلید خازای کردی و اف تقلید خازای داویه دا بیا آفراندن و بیا هنر و چه کردن تشتکیش هایی جدا بویا یعنی اوا البته برای هر تشتی هسته مثلا پس رامیجیه لی دبیجم دنگ یعنی هنر دا دنگ جبری همیه هاتیه جبر کو هر دنگ هبوه یعنی بری کو بلکی هست جی هبه و بری کو میجی انسان جی بکار وره دنگ هر های حتی کو انسان وکو آجال جی جیان کرده جارک ده دنگ های یعنی من دیت خون بو فری کو بو دیتنا من دیت او بو صحبت گرم بو و دم تیره نکر جبو خلقا دویمین لبندامه بو